alikho careful nonani ngiyantshela abafana bami mina ke wekhuzane ke awungazi wena mhlawumbe ungizwa ngendaba nje ungibudlula ngithi mina into engonifusekisayo nanonana shule mali yokwenza live nihambisa ngentshela ngoba ngiyonifusekisa izolibhekile ngutshela mina anginaso ke isikhathi sabafana abangezwa mina ngoba ningamadoda nembadala kodwa nenzisoka abafana le mali yesource ithathe nihambiseni le mali yakubo siqebu thathani imali yakubo siqebu niphinisele khona aweka amasimba engizowancenga la thathani imali yakubo siqebu niphinisele kubo siqebu ikhuzana finish and clear le mali akuyona eyamathole eyakubo siqebi ake nithatheni imali yakubo siqebi niphiniselene emuva asikwazi ukuthatha imali yesoso siyenzeni khona abanye ababethi hayi usiqebi uthathiwe lutho kune video kaSiqebu epaka egarage mawungazuma kahle ivideo uzobona ukuthi ngase steeringini kwakukhona ibhodlela likatshwala iskela lapho ngase steeringini uma ubheka le video lethi Siqebu niyapi lapho mawuthi uyabheka egarage kwakukhona ibhodlela leskela lilapha ngaphansi kwesteering emotweni okusho ukuthi naye lo Siqebu ayedlila utshwala ngalela langa kodwa le mali yesoso omsunyonyo ithatheni angeke mina ngikwazi ukuthi ngithi ya buyisana imali yesilila yenziwa lento musana ukuhlaza nini imali yesoso nje ayiphindele emuva nala wamathole thathani imali niphinisele emuva leyo mali yesoso akuyona yakho nala akuyona wenalo ubuthe ukunikela kanti wena mawunikela uphinda unikelelwe nawe nala uthe uyanikela ukusho kwagcwala umlomo athi wena uyanikela wenala thatha imali yamathole leyo mali akuyona nje yamathole leyo mali yakubo siqebu thathani imali yakubo siqebu niphinisele emuva ithatheni le mali niphinisele emuva thathani imali yakubo siqebu niphinisele emndenini wakadlamini ase please sengamane niyeke nje impela okunye thathani le mali noma ningakhanga thathani le mali nini umndeni uzokwakha ngale mali nikani umtheni le mali please ase please hey wenala nawe babukhuzani lapho hlanganani majongo hlanganani lapho thathani imali yesililo niyiphiniselene emuva khuzani ubhedile kuloku thatha imali yesililo iphinisele emuva ayenziwa lento khuzana ayenziwa qoboqobo ukuthi udumile ukuthi awudumanga ukuthi unento ezingaka kusebenzi lokho kimi imali yesoso iyahlonishwa ekhuzana iyahlonishwa imali yesoso ngiyiblu nation impela kodwa lesoso ngeke nguncenga kuyona thathani imali yesoso niphindiselele emuva kuyaqala ukuthi ngitshela abantu abadala ngingabathuki ke kuloko ngoba ukhuzani pha ngumlandeli wakhe angikwazi ukuthuka iqhawe lami mina kodwa ngithi wena khuzani thatha imali yesoso iphinde engenza kwethu-ke uThabani Hlatshwayo ukhala ngokuthi-ke musani ukusihlaza nala khuzani buyisani imali yesoso niyibuyisele kubo kaSiqebu ningasihlazi nje zingane zakwethu mina-ke nawe bengathanda ukuzwa uvo lwakho sihlangana phakathi kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wenzini ngalokudaba ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel lethu phinde sihlangana kwividiyo elandela udango sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.